Ure. Harambee Stars. Harambee Stars. Timu yake bururi ya mubira. Yes. Yendradi kana hende kurai na mubira munene muno guku. Ureta gweshani. Not long ago. Chan. Reke tuge anake amagutha akagire. Ni mathu kuma Samuel. Mbeere ro beca ri. Ugatheri. Ni mamuthu kumanga. Na nyumba ici ingi cia affordable ri. Makiringwa mundu nyumba. Yes. I hope ni maneirwo. Yeah, I hope so too as well. We'll follow that up. Yes. Na tutiagethire muno cani twacokia Kero pulo. Okay, hapo na manyumba senu. Okay, na affordable sen. Tulikuwa mmembiliwa ngapi? Zilikuwa zimefika milioni ngapi? Daddy. Ndio kile tokeo arumio. Yes. No leo ya mfia turarumirio ira. Na ni kile kinaitagwa kishapo. Nasikia piga ua. Maliza. Piga ua maliza. Nituraguthio riri. Hathi mwetagwo the Lions of Teranga. Ni a Senegal. Yes. Senegal. Ndio wandu rai matoyo ko ne kure Sadio Mane accumulate. And Sadio Mane is a big name. And a few others as well. Senegal ne kuona mena president moja sika neko. Ne kuo. There is this young man who took Korea. Dio FA. Turaole ne wako. Tiraole tiwa Senegal we. Senegal muthodi Stacy tarona githeti dio FA. Okay. Agane FA yokora. Turaole no wabo Burkina Faso. Ko ne FA. FA ka ne FA. I also a very young man. Yes, they please them. Leo turaki na muvira turathakagira Taki. Yes. Ni twathakira kura ihu No na reke tuthakire ku tondu ri. Ko turathakagira guku ni tungiagia Yesu no. Ni irumia. Tondu Harambee Stars tutwendete we please. Timu itu ya mubira. Ria tutigetia nini tuthakagire ligi cia Singapore. Rotina kimwa muno. Turakimirwo cigana. Aria thaki 11. Bao icio cigrahirwo muthaki wa Senegal ri. Anana mangirainokirie mundu ngima. Aria thaki 11. Yes. Uguo tanana o mundu ni arahurire bao ngima. Turaguthirio kindu gito nane mutungi. Iyo ni baya. Inyanya kebo. Jehogo. Tutinagiona kamwe. Kebogo kinene. Ona kamwe. Ona kamwe ga kufuta mashosi. Na ndo acio no na tirare friendly match. Ukaribu ocio ni uratori. How is that friendly? That is very offensive. Angikoro turathaka friendly. Yes. Makinyia inya magira rugameire hau. Ni matige show off. Iyo ni friendly. Iyo ni very offensive. Magitora inyanya ate friendly. Yes. And that is not our worst loss yet. So the history of Harambee Stars is the mundu wetagwo T Saigon. Ni aradikite some documented statistic. Mufiro leto na kimwa muno ri. Timu ya Harambee Stars. Yes. History kuma we yathi. Twaguthirwo gwethio kwa Jamuhuri. Tuwethakira ku 1965. That is 50. No, not 50. 60 years ago. Yes. Twathakagira guku. Yes. No igwa na Jamuhuri ndi. Jomori ari ku. Ano jomo eko andu othe athirikari meku. Yes. Twahurirwo cigana bao. 13-2. Then you are to get half time re. Ghana re the Black Stars re. Mari bere ikomine mwe. Like as you bere 45. Kenyatta akiwa horo ni undu wa itu.
Kazi gani? Akia sasa wewe Koinange. Sasa hii ni aibu kubwa. Ngoja muthenya wa Jamhuri. Wewe si kuaibisha nchi kama hii ambayo iko huru na kutupiga bao siku ya Jamhuri. Ngekuwa si urafiki yangu na wao watu wa Ghana, mimi ningesema watoke bio. Mageuka gira wa ikwa ndege. Half time kinyari. Jomwagie sasa wacha watwangwe peke yao. Na ngemaikaria ringi. Hatuwezi kama hali ni ngumi funjo mateke. Na kilio. Kipigo gani hii? Hata wale watu wa VUK wasimamishe matangazo. By the half time out to 11. Muthaki ni ahurite ngima. Magithi half time. Na utingiona mamura atiriri. Msei unaweza kaka. Uwezi jua mambo ya half time hiyo. Tunaweza komboa sasa, hiyo ni kuitisha inzi sakame. Dakika hiyo itoke wapi? Ipigwe na nani? Hii ni hujuma kubwa. Hatuwezi kama nchi huru kupigwa mpira namna hiyo. Kuna mzee weka katu. Ya Mungu ni mengi. Utaniambia hayo mpira ikisha kwisha. Ni ndagi umereria. Ndio ndagi umamume. Na mwaka mwatigwa. Akibura. Mzee, tumemaliza mpira. Kuna kile mumeongeza? Tumejaribu. Sababu kwa ile 13 ni kama wako na 11. Sababu tumeweka mbili. Sasa hiyo ni kukosa adabu. Mpira gani hiyo? Akiwa shikinyeze sigana mbio. Mbio twe ya gatandatu. Na mufira uthiragana ndagika cigana. Naite twe ya kaigana. Nende twe ya fote mo. Weterere tungifunga inge ithatu tuikarange. Leo ni cigana leo ndagika ine icio mbio. Nogere ndagika ithano. Leo mamba ni cigana. Iria 11. Totinge hota gukombora. Leo nendere turahura. Ana kiaya nimekurite mbio. Kuria nimekurite makahuna. Na niki wanacheza kama wale ambao wako njaa. Na nchi hii kuna uhuru yetu. Sasa 13 hiyo. Ama ni vijana wa KPU. Dume. KPU dume. Hawa ni vinyangalika wa KPU. Hawa wawezi kuwa wazalendo wa nchi hii na wapigwe mabao 13. Hawa lazima ni vinyangalika wa KPU. Piga harambe moja nusu. Tuana kirumio. Wale 65 nasi irali. Wale ule 13. What did you do? Asa. Roki wabwa tena bao inyanya. Wake fogu. Aria mari kuhende ona meroreire Jamhuri guku turiri. Maiguire ati ona tikabithio turaigua na fiombo vya habari. Na turathakira taki. Mari hau mugathe amatongoretie Jomo. Johnston. Sasa mambo ya haibu hii.
Inyanya na mote seveni. Ono komo ni omara guthania inyanya ri. So ngiraririo horo cio ou. No inyanya friend riri. Ya no. No sene gone kuiganithia. Hiyo sasa nini? Hiyo si friendly. Hiyo sio friendly. Hiyo ni kutujifichia. Oh yes. Atago dito di Karis na bendi ya Ngara Boys Band. Onwe banyereti wa Muthende kumwenyeria. Tamwaki. Naigua kuria marauga. Campaign zimeshika. Sada. Ona kiari. Nikia next week 27. Yes. Ona candidate wa the Democratic Party. No ararugama mbere no thina DP. Yes. Makengethanira na wakia makira kirathana kia UNDA uretwo wa Muthende. Yes. Nio riu mafrontirana. Ndaigwire mauga kura igitaro gukauga wa Muthende ngita. Ngita nini we ngita? Muthende ngita. Well, no kwa guthio guo. No, that's the campaign, you know campaign is also you have to be offensive. Yes. No riu kuria kindu andu a mbere no thi marauga atiriri. No mende ona date itinda kwa mbere cia by election. Bakori ikarangie irio. Kuria mbeca iraitĩka ta mahuti. Yes. Hey, ndiraigua kũu ri. Ona ciana cikiristi economic activities ni mara include politics. Bagia. Baba. Muthende turegua kuria nyama. Reke ndengerera ri. Ngothi ora ri igere. Ngothi Muthende ngothwe ngiri. Karisi ngiri. Karisi gekingi. Ainuke na nyama. Na ndaigua kwacha kwa Muthende ni mararitubia. Ni maraimba imbia. Ndiru no mwena uria wino onoru wa nyama. Ndu ya one kuruma. Kwa Karis ni gucokaniriria wa ndururu wake. Wa ndururu wa 10. Ahera. Na kwa mwena wa ndururu ri. Yes. Mwena wa ndururu ni uthondeke lyrics. Yes. Kwa mwena uria ungiururia kiondo. Ukoro mwena mwe na mistari no yo ngiriu ni action. Eki haha. Kiondo. Yes. Wa Muthende ngita. But I will tell you for free, or whatever way that goes, wa Muthende has a name. No for one little area. Yes. So Karis is known largely. Kumao in Yes. But now people know there is wa Muthende. Lakini Karis naye pia kona makombora. Yako nazo. Vya Karolia. Wacha siasa ipigwe, the people of Mbeere. Leo magatu yaitwa nio mena kura. Yes. No reke bona mabe mahune. Yondu ku gutioneka kundu kuingi maita maingi. Thaisi ndiraigua ni self service. Unaraini ndirarengwo. Yes. Andu ni marahota kurugirira haria hajahi. Ona araini ni oiki. Staki hiyo no kaiga guoko. So nuona mundu uria we kabicini arituhia giciko akatobokia giothe. Uria nginya cenji ndironeka urakorwo mundu na ngiri. Muthende ni fire si fire. Muthende ni noma si noma. Ayo no matigia kuongithia ciana minyonyi. Ona rega de sai ore anyuete ri. Bofuro. Ndakwira atiriri. Kiana gia simba kihinyete. Ya kuwa. Ale sonyure chai muige muno. Endo thie kundu thunge subia. Gwaje ici ni cikunyanda. Gwace na megate ni mekuria. Atiriri. Nitukwandwo ni gwace. Na nduma. Na nduvia ndaigwo order puchu. Kiama Kerogam.
JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija Na tumesija. Leure. Yes. Richafo. Iwakorwo wikindu ikoragwo muno kiugo richafo ri. Richafo wigua muno siasa-ini. Yes. Political appointments ri. Richafos are always just over yonder. Yes. Depending with the situation. Yes. Tari goko turuta wira ri. It would be very technical to have a richafo. It would require very heavy planning. Yes. Yes. Ati igwa tenugwe kwa richafo ri ugatonye arehe jajo. No agojiri no warahumuka. Na wakuni ni warauga na mashte. Waraiga ni adha. Kana mleka nyama choma na DJJ. Yes. Kana prince imwatho mae mohoro. Richafo here is technical. No siasa ine no iguaga. Hata ndegwete muhuhu. After the shift with the passing of the enigma. Maoto kuigua kaudu. Yes. Actually it is in the offing. It is in the offing. Ulingana na magatheti. It could be in the offing. Na kuria mekule atakoi. Maria mushi. Kuna watu watasogea wengine. Kuna watu watasoga. Na wengine watatemwa. Sasa ina dependigi. How what's your weight? Yes. Kana at that moment kulingana na kiundu kiria kira necessitate gwika changes. Yes. On which divider are you? Absolutely. Tondu wana igwa richafo ri. Wamba okeyuria. Ucio wina mahinya ma ku richafo ri. Mwitainu atia. In otherwise. Because political appointments don't very much choice. Yes. Taru cabinet ya Pururio. Yes. I think Kemerage Kiri. They has had reshuffles. Oh yes, they are yo. After their Ndemano Majenzi ma 2024. Yes. Never mind walirundi kama wote. Na wengine tu somehow watu wakatukomea na huko. Waka tokapo. Kwenda. Era we ni watu matarenda. Kwina ageni. Tugwethera handu karire na hinya ya kurira andu mamone gukuria utahuna guku. Gavana Sakaja wa huko Gatusila Nairobi ri amefanya kalishafa na yule ambaye glaring mwenye tuna notice ameguswa ni yule anaitwa Chobul Musiria ni thiururukaga irabu-ini akihoragia rwimbo. Yes, okay, anyitetio. Jina langu ni Geoffrey Musiria, katibu wa mazingira gatuzi la Nairobi. Naomba nikushike. Oje ndio metagwo chief officers. Yes. Ndio ma PS they know counties. Yes. You know, in politics, hard work does not pay. And not always. You see, Musiria na drafatara kwirwa atiriri. Goko ne kwirwa oya bro. Hey. Cheza chini. Orara Yes. Ndio wagithi muno. We twezu kutothomia tukerwa atiriri. Wayo wira urute ona ukira munene waku. Siasa ti oguo. In reality, because ideally he would not need to be told, he was more of the face of Nairobi than the governor himself. He was very pronounced. And you never outshine the master. Yes. Or even the master wakes up and in an order of those things you're outshining him. Utakibia. Sasa nasikia amepelekwa mahali panaitwa customer service and public engagement. Yes. Go question go atagira andu halu. Tona riu ndiria cia ni ari move around muno. Bere ofatie ko bakuyuria ri atiriri. What entity are we talking about? Yes. Nekajo. Uchokio heo wira uriku. Wa customer. Na customer cia kajo ni muno ara license. My Makajo. But there is a different department altogether. Yes.
Leo kile kale kuoka muhuri. Mohoro ni ati mawira-ini ri. Yes. Ni kuri wabici they are neither here nor there. No guigwa hau tondu andu matikauge ni wabutirwo. Na tondu watho ndi wathanite gukorwo na department te yo ri. Ngi scrapo. No ndagura thire give it up to Musiria. Nake akimenya riu ni akorio kiri ari. Barari. Airline. Yes. If I was Musiria, right ni graduate ku entertain riri. Possibility. Yes. Ya kumenya igiruga manau. Harere maretha giti. Yes. Onoko ni DG. Never mind position here. DG. The deputy position. Ona andu matake mumenya. Ona ma MC mathiko organize DG yaingira. DG kwaja deputy governor ni gite kimwe kĩire iko ciĩhumbĩre muno. Yes. Well, kona waito rogo ni tona guys. We have a very visible young deputy governor. Yes, it depends with who is governor. Yes. But most governors don't want their deputies to be known. Actually, very few deputies have handled magathi makurenga. The commission ni muradi. Kafaga vanetererwa kauma China thutha wa mieri iri. Hawaruhusi kukata utepe. Ucaini gukira gavana. Musiria gwĩcia kaundu karia karekire atia. Karamurĩire. Malaika mramwira gavana unajua sasa vile yuko. Huyu anaenda sana. Actually kiundu kiu ndo wana diru na teti ni umoiri. Yes. No ukoro munene we mwene ndae na problem. Yes. But the people around him. Yes. Makajia kumurai na mnana mundu wathi ni aretia giki gite giaku. Na no mundu neta mararia na babu wino magai. Mundu wathi wa kumuroro mundu. Ndi mona ngetha na gakuya. Na mundu ni maundu maito muno. Menye kwaja yumira gitona yana uru muno. Uyu kwaja ngirugama ngari iguru oguo kidogo. Maundu maito na gutuneana kiriu. Siajagi oguo munene akira keoria. Itatiga. Na rimwe from political observation and experience rimwe munene nake ni aciragia ati ni baharo areheria akamikuria. Riu nige agakuria opposition. Yes. Itarariho. Yes. Agiciria ati ni kaundu kanini akuhura ri. Akauga tatiga. Agakora ni ndamathia auburia. Yes. Agakora ni kiria rekite ri. Someone was patting the dog. Riu ni erwo sa. Sika. Oria munene wa bururi. Nigithia rige kagaruruka munene akiuria ya mweheragia wake ugire mundu Leo tugire mundu ucio migire ekurira mathire akome nake amurihite muri atandarama sakada ni afatia benye musirio yuri Nikiona ni wega wina mundu tocio ini wa administration. Yes. At least you koneka gatore kondu. And it's also a very good distraction kwe bara yes ida. Yes. Oruga ba gatho ni hardress kamwe. Ai munana mundu hena matigete areta. Mundu itari. We kwaja ni aro thimu ni ruto muno. Munene kwaja igwete ogu. Ate? Wina ma. Ai katiriri mutware kura tufuri-ini wabicie ko hau Wera githogo akamweheria rimwe gukagira na rimwe gugathuka rimwe wahota gwĩcia atĩ wera mũndũ shu we auga haya kana wĩngatithie Tommy ũmĩingatithie ũthiĩ ũmĩingĩrĩtie mahuti-inĩ andũ marigwo nĩkĩ ũcomokete kũrũmĩrĩire politics siasa sio rahisi but we wish him well ona kuwa hayo
customer engagement. Customer engagement. You know, he's a very effective officer. I give it up to him. He's a serious performer. Yes. Ona ko no acenjie na perform. No areho kaundu gatarari ho. Yeni. Every Masiria. Neva. Reure. Simbaro tuko holiday. Holiday athomi nio me holiday. That is mathukuru ma muthingi. Yeni. Na ma secondary. Na ngweciria ni tukinyetie kinuthu kia holiday bado. We almost halfway. November yathira. November ikija kwa sababu mwezi ingine ni December. Tena gatutiahiga muno December. Acha no twahiga thukuru kindu November igithiririkira. Twahiga riu kiumia ni riu tagiki kana kiu kingi giukite. November gioka guthira. Mukaigura kiumia kia mbere kia January kana gia keri. Yes. Ni kuna maundu macenjirie riu thukuru hingagwo tene nigetha kigaranio gigikwo ri. Aciange makorwo mainukite. Makorwo ma excuse it. Mathina mbere wega. Ni undu wa safety ya kigerio. Yes. Na kurigiriria uici. Na nginya nini environment njega ya the exam pupils and students. Yes. Ndio. Riu ciana nyingi ri sikire gicagi. It is a customary for us. Ugatwara ciana aria makorwo na gicagi kwao. Maikara ku a week or two. Yes. Na angi magaikara ku holiday othe. So by now okorwo amatwaire kwa hingwo uguo ri. Of course they have now adapted to the system. And rural life. Yes. They know now rural life is programmed. You don't live haywire. Yes. Ku maundu mekagwo na mutaratara. Yes. Weko ndo marathi makirwa atiriri. No cio wakia TV. Isaimo. Goko yakagio thaa 10 na mume. Makarigwo what are this? Ishagi TV is not an all day affair. It is not an all day affair. Ke ndigoke hiyo hamuno. Goko ne kurutagwo wira. Ona mauga ati ni kurera thayo. Yes. Kuona TV muthenya mugima. Yes. By now matiagete guya gitwo gashu. Ene gwecukaria na tiri wake. Warugongo. Yes. Riu maramenyo na kiria. Na to Crocs. No Croc rugongo. Croc ya rugongo itagwo thondwe. Now there is one very preferred one because it is environmental friendly. Heka brown keho. Yes. It's very popular. Na yaketo ne muthuri we ikagetie tumiake na mufuto wa material. But that shoe is very popular. And for some reason it is actually long lasting. Nile maisha. Thondo ko kwiririe ki brown gitirie cream kiho. How uguo. Is an ivory color there about. Yes. Thondo iria marathi nacio cia Nairobi ri. Itirari gatone mona to bururu. Ready. Twina maitho hi. How ni wageni. Yes. Nina mase mwana kaigwa. Habari zenu. Sorry. Nenywea. Muziki. Nyenye ndio mnaitwa. Ni Chantal Mokami. Atendo. Chantal Mokami. Mokami wao. Mokami wa mam. Maito gwetagwo u. Ati? Mama yako anaitwa nani? Anaitwa Susan Warenga. Kale Warenga wa Karanja. Huyo wa guka yetu ndio Karanja. Kai wale. Yatiriri. Ingenda thiria mutegia ikoni Warenga wageire ciana. Mama yako anatoaga kasi. Kishagia dunia hogi. Ni ahogi. Nimemenya aciara nacio ni correspondence ya muno. Na ni mwana de kuhenia. Nimemenya mwana wake igua kamo. Manyithio ciongi. Urure. Mama yako anatoa kasi wapi? Anakuanga kwa klabiko hapo Park Road.
Akĩgwendagia njohi. Nĩ waigua horo? Aigua horo. Ndio ndingĩmaka kai wale ngari. Hiyo umesema anakuwa inaitwa aje? Ate Super Mabo. No gwiraga tiho ngiuma. Tiho ngiuma. Sasa mmetoka kwa wapi? Tulikuwa tumetumwa kwa Anko Sharago. Na kwani mmepewa paka? Mwite nyagu na katori. Ewa amesema imeshiara sana. Ando rogo. Kiwewe mwasi na dada Sara li. Reji. Okakahe. Kunja kanjana. Wewe ndio unaitwa? Unaitwa na ati Bladon. Hiyo ingine Muraguri. Ni Muraguri. Shura icio nĩ ngũthiĩte gũcihanania. Wewe ni ule baba yako anakuaga kwa Mindia. Haya. Yes, mnakuwa wangapi kwenyu? Kuhunga ndeto. Na nikuulize. Alirudishwa kazi. Ako kazi. Ile hospitali mama yako alikuwa akifanya kazi. Ni ile ilifugwa. Ni vile hata mom anapanga kuenda USA. Hata USA no akatiga muthuri. Isi cierekeire gutukoro haha ni guthomera haha. Isi ni tukurara wa macaria. Aya, ithe tiwe kirasi repu hapo. Aya matanye. Aya ari. Gitiwe wa PTA. Ni ugutanya aya. Yana zimanya zeru maisa maro ogogie ni cio gukomba. Mafuti cio ginya ruthiomi rwake. Rwa ngombo. Rwa gukumbata. Ate no cio itarona. Soka thutha. Kaunta cia nduka cia icigwo. Haya ni ule mzungu. Jabo, how are you today? I'm fine. Shasha sent me. You are social. See hot. Ate malaria queen. That one finished kita. All right. Yeah, you are went. Where is money? Shasha said atapitia. Just like that. Nyakoba. You know Koba. Koba, don't declare your intentions. First acquire the goods. And then when they ask for payment, commit with saying you will talk. Kane mukuonana. Yes. No, that is mama ni maigirarite na rugongo wega. Riu horo ate na makamenya to ginya moni mugate rucini. Yes. You can substitute with something. Makamenya there are some accompaniments. Cione karungu ruatiri. Things of Mugoda. Yes. Can substitute in blend. Yes. And mandasis. Not all dogs are pets. No. Some are wild animals. And very unfriendly. Why? Moti tengera mwana mwana ucio nagu icio ni nguruki. Na ikumure no itimui. Okay. Neke na muthungu. He said dogs, they want to kill me. This dog's just so bad. It's a bad dog. Kwa kuna good dog. Good dog is your grandmother's beagle.
na mahana ndamwiciria ngui icio ciake nĩ tinae ni irekeire aya ai amena mbeca cia magokiria thierwo guo marugama na igoti ane mekumuohithia tiare itu arumithagia tukero tuhake mutundu cindano ya ngui ni akuriha iyo no ngiuga ati uthie o assess progress ri no ambe kurigwo ni mwana othie tio kama okoria megokerwo yari amete iguru atekana ne mathire kugeithio cũĩ ũngĩ wĩ mũrĩmo wa rũĩ okay well they actually went like 12 kilometers okoria walipelekwa na Uber ando te Uber moya ndire haha na nende meire marore itu Burari ngame atia marare no mena njage wa mũrũ wa nyũkwa kau nĩ karĩa gakorwo ku kaloko tu a guide na nikamenya gukinyira matunda is a day and when he wants to prove a point to these wannabes na niko uria maringa mugogo-ini makiringa rũĩ na rimwe nigaciuka kaetetie kihonge gakiganiria mena njage mesa ba njage ri njage ona gutiri mundu utamui acio na magiutukirwo ni mekurarirwo kuria makinya nikete ndio kurora itu nio ibura ya guku kai kama akazora vuno ni kama tura guru fulani nika meta ya mahuga abura kamwithaga mena mwethaga ocio ri Arithi akora rusho weri ni undu wa gukombona tereini ya rugongo ri so weri in the local duka ni athiete akamathimithĩria o mundu tukofo tondu tereini yaku no ni itagia kofo na makahe turuthanju twa gwitirimia mana pygmies of Congo forest na boshori yari ta ithirio ri ni cirikoretwo ayo gokoria nemo mukutagia ndawa ya atakire mũrwaru oko gotire mũrwaru ai ni acio arwaru mundu wako aria makondo mana neirio murihe aciana ndio karite kego ikuga tingirwara homa ndio kakang'eng'anite na kigwa hiyo ni life ana kamaro ni yakiwa ati mwana ni alikuwa amenyo chuwe na metugo yake adira ciao ndukana conoke mbere ya muciari ria mwana waku ukuria ngui ino ekuria mirio ri ni ngui ireko ni amuhiriga ke ureko ai ko irio ndo matigetanukagerwo irio acha uye kaundu kona rugongo ni karemire acha ona rugongo they are past that and even people are no longer that the integrity ya kwa kumeria ri ona athire thi nime kurira mwana irio station no mune gwasi emuhutu piu atanukire mwana ni akwamba gwitanukira ne dade kwamba terie Leva ikovira pepta iyo tatanuke iruo I think we are the last generation of ya gutanukirwo irio yes nyoni cietagwo riri the process is called you get to be the one regagation or something oria nyoni ithie karia kindu riu karutira ciana ki umothe by today's standard they will say that is unhygienic and not progressive
atanukagirwo biũ wega kana twaiganire tũgĩtiria nginya mĩrimũ milini ũcio nĩo mahingire chapter ĩyo ithuĩ twahingire gũtanukĩrwo na no thia gũtanukĩrwo irio matirakaga na wĩ aca they are very serious mũndũ atanukĩirwo mũtahato nuona station rika rĩrĩa matagĩtoboketie mũgate unless for fun ithuĩ nĩ twatobokia mũgate wega gũtobokia rĩu